Mi burun tak betul lampu. Biasa betul lampu. Dia ada mana kan ya. Para sebulan tak ketemu. Tak boleh kumpul. Kemaya kominan dari orang uji regas. Kapan syuting lagi bang? Beban boleh situ nggak? Fulan Van Houten. Kapan konten lagi bang? Cek rengkem pas nak hari. Tak tahu mana boleh kumpul pas kalau kan sibuk bang sebang. Lu kan sibuk bang apa baan? Lu kibah dah sengki. Sorry bang lama agak konten soalnya lagi usum Arian Padi sama usum Agiser. Terima kasih. Di mana nomor rosek. Aduh, tanggung bang lah para abu lah kana. Saya tingkok saya butuh lah para masalah. Pola mun dua bulan lagi lah gentang tanggung bang re. Jo siapa nelfon? Aduh, Haryani. Kak, Halo, apa kek? berada di mana deh? Hari Roma lo kan sibuk. Lu kan sibuk bang apa baan aja reng. Marah. Dan nak ibahagian cereng bini tak andi. Ya bagi tadi bini tak bagi sibuk mana orang. Tulian dan nak dan tak. Oke. Yuk. Siapa boleh? Ya rosak lah maril. Karyuddin. Ale Rodin. Pada kok kena rotok Bang Jan. Ane kontrol TikToker. Mana? Tahan ya. Yo, Siap. siap. Udah nih, phone apa na ganggu sa. Towi je siapa ya? Angka Tuh Towi. Yanto deh. Yanto ya. Apa kok ya? Halo. Berada di mana? Apa Kang? Apa yang kalau kau? Iya kita pak kebaik. TikTok ban Udin re. Gaji lah raja. Oh, wis tulian dan nak cabai David. Ya. Ya kemarin tuh. Dan aja. Ya tulian dan nak. Apa ya? Mayu bi Yanto udah sih. Maju. Ya kah? Udin lah marah ya. Kada gofur. Kanan kiri, kanan. Kanan. Aduh, ganggu. Halo. Halo. Berde. Aduh, berde telepon teko kang to, teko to. Sendiri ganggu ka to. Telepon sibuk ko ka to. Tulisan nama dia. Iya kang to. Andi baru deh. Iya maren. Tinagay lamarin ko. Ya. Oke. Ika to. Engkang yang to dia kira ganggu rente pun seru dalam jeding. Oh. Beres teh. Beres. Mi pas kan abis tak manda enak. Tapi tak ketemu nggak ada yang deman sih lah. Pare telepon Miko gitu. Ya kok rek. Ada yang? Ah, tapi kalau kau boleh nih. Ijek reng kayak abis sedena. Awak saya mau beli langsing deh. Demen. Aduh. Sapa kesap. Beres teh. Iya beres deh. Ken tak ada kabar. Mun tak ada telepon tak ada nak. Gini. Berapa Kang? Yan jero wadong bolong kana. Siapa orang berak sabulan tak along bolong. Ya boleh kasih masing-masing. Itu kan sibuk apa pun aja yang pada tandi bini kapi. Mi masih somgi seran. Marah pada Bang Arti pada kena som Arian Padi teh. Dua Kang. Di rumah ada nama di Mare tang deh. Mereka kan kena oleh berapa? Oleh berapa oleh sakoni kan alhamdulillah syukur pakai sakoni. Iya teh.
Ken biasa na mon ko ngarek padi kang mentro awet deh cek selip. Dia remat teh. Ilang cung tanah teh. Oh ya awet. Awet lah. Lepas ben lek kolek awet ben ngoreng. Lu ra. Ken YouTube Bang Harfai deh remah kaden. Lah dia cakaran baka bingko, mangkan na bingko telepon kapi kantung situ. Walang dalam sebulan itu rak tak mana pun kompor. Assalamualaikum. Ya, oh. Assalamualaikum. Mendalam. Salam. Mẹ kata bơ chắc ăn kan. Olah ken tak gila kan itu. Cek reng di Kang Yanto kilo reng kok telepon seru dong jedeng tina kan ada kibet teh. Berarti tak kena kita. Kita teh. Aduh. Lewe kah? Tuh cuna kakek bade komporan ini apa? Ya asli lah, kok kan kerong kan. Ada kan nak kompor kapi dah ya. Iya. Hmm. Yung dah jadi lah, kan lah malam dia. Kok kita dengan kan. Lan juk tadi aja. Kopi apa tak ada? Ya pada rokok.